Pamirsa uji coba penerapan pembayaran parkir non-tunai ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kelanturang Galahnya nih. Uungnya nih, bandara merencana ngemargiang penauran parkir non-tunai puniki kekawitin siki Desember warsa kali tali 3 likur. PGS Jenderal Manajer Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Iwan Novi Mausang, rasio pembayaran tunai sani ngawinang pai ketandani ngelanturang malih galah sosialisasi nyani. Nanging kasumekenan antuk ngelaksanayang digitalisasi ring bandara Kantun Pacang Kemargiang. Mausang indik pawoa saking samian bage miwah hasil saking evaluasi sosialisasi pembayaran non-tunai paiketandani merasa kantun muatang antuk ngicenin galah sosialisasi mangdane pengguna jasa sampun lumrah sareng metode pembayaran non-tunai. Duaning ring wuku kapertama sosialisasi wenten panicapan ring penawuran non-tunai kantos petangda 1% rata-rata rahine nanging katah wilangan nyani selami pemargi sosialisasi kantos tanggal 21 November rata-rata sani ngangge penawuran non-tunai ngawigunayang kartu uang elektronik wau 3,4%. Nincap saking masa sosialisasi sedurung nyani inggian ring transaksi non-tunai wantah sawetara kali 1%. Mausang indik galah masa sosialisasi Iwan Medarang antuk maundagan pacang kaslehin malih. Pai ketandani ngaptiang pawawahan masa sosialisasi puniki sida mawasana ring panincapan penawuran parkir non-tunai. Selanturnya nih pai ketandani pacang sayan rajak ngelaksanayang sosialisasi sane mata tujuan antuk ngawigunayang jam operasional mangdane nenten kosek mangda kendaraan roda 4 utawi lianan wajib tap-in utawi nempel kartu uang elektronik ring pintu masuk. Lianan punika pai ketandane taler pacang nyakayang posko penyelesaian kendala teknis ring lapangan antuk nampenin pikobat antrian sane lantang. Dani mausang pacang mastikayang pengoperasian penuh pacang kewedarang antuk resmi. Parwate Bali Pos Nguningayang.